él lo va a hacer. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. Саламатсыңар балдар. Бүгін заман баппин 3-чү сабағын үйренеміз. 3-чү сабақта биринчи движениеңар оң қол, анан сол қол коесуңар. Оң қол баштайт астыга 1, 2. Оң қол 3, 4. Кайра 1, 2, 3, 4. Кайра 1, 2, 3, 4. Колуңар бурасыңар. Артқа, астыға коюп, анан солго, оңго. Кайра кайталайм. Колуңар 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Колуңар бурасыңар. Артқа, астыга коесуңар. Астыга коюп 1, 2. Ушуну менен 3-чү сабакты аяктайбыз. Видеону жаттап мага жибергиле. Саламатта болуңуз.